Даярдан турсун Жээнбаев мырза. Бул канча жаштагы койлор десеңиздер 6 тиш, 3 жана андан жогору жаштагы койлор. 95. Эң жашы 3 жаш болот. 6 тиш. Изаев Эмил. Кызылдын бою 87. 87 дейт. 87. Жээнбаев Экстерьер. мырза. Күрөң сары. Даярдансын Найзабеков Жамалбек. Азыр таразада Жээнбаев мырза. Азыр мына 6 тиште бир кой чыгат, көрөсүздөр. Күрөң сарынын бою 80, салмагы 83 килограмм. Күрөң сарынын бою Найзабеков Жамалбек даярданасыз. Токсон эки. А мына бали. Боюн. Экстерьерге көрсөтүп коюңуз эгер бул жакка. Ал жака чыгып кетесиз. Ну кара кой. Ой. Ушундай да кой болобу я. Таразада Найзабеков Жамалбек агабыздын кара аттуу кою. Даярдансын Абдумусаев Нурсултан. Найзабеков Жамалбек кара аттуу койдун салмагы 108 килограмм. 108. Көрдүңүздөр туугандар, 108 килограмм дейт. Кара кой. Абдумусаев Нурсултан. Даярданыңыз. 108 килограмм элестетип көрүңүздөр ой. Бул эмне деген, э? Абдумусаев Нурсултан, Николь, анан айфон. жарым. 96 жарым. Кол чаап коюңуздар. Экстерьерге көрсөтүп коюңуз. Мына кой деген. Каякын коюп экен бул? Абдумусаев Нурсултан. Талас дейт. Никольды алып келиңиз. Дагы бир. Абдумусаев Нурсултан. Акматалиев Айбек кара аттуу койду алып келиңиз. Акматалиев Айбек бар. Амбали мына кой деген ушундай болот. Ой. Мына сизге кой. Акматалиев Айбек мырзанын кара аттуу коюнун салмагы 79 килограмм 500 грамм. 79. Айбек. Акматалиев Айбек. Даярдансын Жумагулов Жамбулбек. Жумагулов Жамбулбек даярдаңыз. Seksen sekiz. 88 сантиметр. Бул жака чыгып кетесиң, Райлан. Жумагулов Жамбулбек агабыздын кара аттуу кою таразаны көздөй келатат. Садырбек уулу белек даяр туруңуз. Жөн эле чаң кетти. Жумагулов Жамбулбек агабыздын кара аттуу коюнун салмагы 77 килограмм. 77.
Адымусаев Нурсултан Никольді даярдаңыз. Тоқсан. 90 сантиметрлік қой екен. Бұл жаққа шығасыз бәке. Мояққа көрсетіп қой. Адымусаев Қойдың дәділі келетат қой. Мұна. Нурсултан Николь атты қой менен таразада. Адымусаев Нурсултан Кличка Николь. Салмағы 91 килограмм. О, бәл. 91 килограмм дейді. Никольдің салмағы 91 килограмм. 91. жарым. 92 жарым. 92 жарым. Бұл жақ айлан, экстерьер. Пармановты бұл тарапқа чақырып келіп қоңыздаршы. Парманов. Мына. Азыр таразаға келатқан айфон, Мадонна. Мадонна. Абдумусаев Нурсултан мырзанын Мадонна атты қойының салмағы 105 килограмм. О! 105 килограммды қойлар. 105 килограмм болды. Doksan 93 boyu. Абале. iPhone mu? iPhone değil mi? iPhone 12 Pro. Мына сіздерге күшті қойлар келді. Pro деген немене? Телефон алмашқан ғой. Şöyle Abdülmusayev Nursultan Mırzaga tanıdık. Susаған ұқсайды. Salmağı iPhone'dan. Seksen altı. Vallahi var 86. Төртінші қойы бұл. Бұл сүтті қой екен. О, желін салаңдап тұрады. Şöyle Баласын жақында Nursultan Mırza'nın ne? 98. Nursultan Mırza'nın adı Kriçkazı. Primadonna dedi. 98 Қозы kilogram. еміз әттейді. Қозы емізіп 98 килограмм жой бес болса бұл. Не деген қой бұл? 98 kilogram. Boyu 91 жарым. 91 жарым. Абале. Sadırbegoğlu Belek. Мына сілер. Sadırbegoğlu Belek. Мына қой деген мынандай. Birinci Karabul. Evet, taraza geletken Karabul mu? Sadırbegoğlu'nun Karabul attı koyu. Salmağı Başım koy ver.
5 yarım. 106 kilogram. Oh. Rekordtu basayın dedi bak. Sadırбек ulu Bilek Mırza'nın kara bulatlı Oo. koyunun boyu 93 yarım boyu. 93,5. Bu ikinci koyu. Şöyle Sadırбек ulu Bilek'ten torpak attı koyu tarazada. Boyu biraz kıskara ekan bunu. Torpaktan salmağı 102 kilogram. 102 kilogram. Tursunbayev Aftandil değer turumuzda. Torpaktan boyu 88 santimetre. Bunu alacakta daha kezekteye koylar. Tursunbayev Aftandil Ağağız'ın gürün attı koyu tarazada güründün salmağı 87 kilogram 500 gram. Buna okumamışlar. Abdülmusayev Nursultan Primadonna çıkıp kalgan ha? Bilibayev Rasul da turumuzda. Güründün boyu 89 santimetre. 89. Tarazada Bilibayev Rasul Kara attı koy. Karanın salmağı 81 kilogram. Bilibayev Rasul Kara attı koy. Kokumov Talgat da ertirіңіздер. Kokumov Talgat da ertirіңіздер. 86 86 değil. Karanın boyu. Kokumov Talgat sporная attı koydu al kelіңіз бұл tarafқа. Ondan keyin Şarşenaliyev Hakim. Kokumov Talgat sporная attı. Koy. Salmağı 101 kilogram. Abbal. Sporная dedi klичкасы. Şarşenaliyev Hakim de turumuz 84 84 kilo. Şarşenaliyev Hakim Mırza'nın koyu tarazada. Şarşenaliyev Hakim. Ortaga tartsam. Kağız. Son 91 kilogram. Jolumbetov Mars değer turumuzda.
Seksen altı. Jolumbekov. Jolumbekov. Mars. 92. 92. Jolumbekov Mars ağabeyden koyun salmağı 92 kilogram. Dayı Tursun Caylebek Ulu Baktiyar Karakaşlı. Doksan. Boyun 90 santimetre boyu. Caylebek Ulu Baktiyar. Сагызиев Тимур. Удачная. Верно? Удачная деген қой екен. Сагызиев Тимур. Удачная. Ой. Мына қой деген. 120. Ой. 120 salmağı. 120 kilogram. Молодец. Bir bastırıp koy boysu bayke. Hazır Koçuk'da salmak boyunca 60 boylardan aldı. 120 kilogram. Boy. Sadırbayev Niyaz 20 kilogramlık koydu görölüşü. Ne жаңылық екен bu koydan. Seksen 86 86 boyu. Sadırbayev Niyaz. Екі başı koy. Sadırbayev Niyaz ağabeyden birinci koyunun salmağı 78. Sadırbekov Niyaz 78 yarım. 78 kilogram 500 gram. Doksan 92 boyu. 2 kilo. Ушул 2-3 santimetre Sadırбеков öyle koyduğuna Niyaz toksaydı. ağızdan koyu. Salmağı 77 kilogram 500 gram. Şükraliyev Narımbek. Aka dayadanız. Doksan üç santimetre boyu. Şükraliyev Narımbek. Baykevist'in 3 baş koyu kaçat. Birinci koyu. Tarazanı gözde geletat. Koy деген мына. Mına.
Тапарайт. Күнжелестен. Так, салмағы Нарымбек экебиздин биринчи коюн салмағы 109 килограмм. О, қол жағы қойыңызда. 109 килограмм бойу. Қайсы категориялар қалды да? Қошқарлар эле қалды, а? 6 tiş koçkor apsal. 6 тиш қошқар. Алар 6 тиштен жокор жақ болмой, а? Ато өлө келди. Apsal. Bol. 6 тиште уже қошқар турат да, бойдон шүгүрүп кетеби дейт торда. Афган чалыш қошқар экен. 90 90 сантиметр. бойу, 90 сантиметр. Ушул эле Нарымбек экебиздин кою таразада. Ортого койсоң, ортого. Düşer özüm. Салмағы 94, 90 95. 95 килограмм 500 грамм. Емес бізде үшіншіміз. Üçüncüsü. Acı olsun. 88. Рахмат. Жайлабек уулу Бактияр Карагаш. Карагаш таразада. Ортого. Рекорд ушул коет. Жайлабек уулу Бактияр. Так, ортого. Oldu. Жайлабек уулу Бактияр. 133 Ondan 5. 133 kilogram 500 gram. Oy. Koy bu le. Koçkor emes. Oy. Soğan 4 bağa döngüne sabah verdi. 133 kilogram 500 gram. 93 yarım. Karagaş attı koyun. Ek başka? Oho. Karagaşka bir kol çağıp koyunuzdur. 133 kilogram 500 gram. Oy. Karagaştın singilerini alıp gelingizler hem çekesine. Bir. Şaşmanızlar. Eksteryer oldu ya Karagaş. Gördü mü? Karagaş'ın singlisi Tarazada. 76. Aman Kilogram. yaş böyle. Şöyle Bahtiyar ağabeyimizin gezekteki boyunun uzunluğu 87. 87 santimetre. Karagaş'ın ikinci singlisi. Kızı mı? Bu kızı mı? Bu Jane okşaydı ha? Ortaga tak. Oşonda karmasan? Salmağı 81. 81 kilogram. Oh. Mana. Bahtiyar Muza'nın
Koylar tarazanı gözleri çırkaydı ekan. Erteminen kechkisini tushirib turadi o'xshaysiz, ha? No, Baxtiyor Mirza. Şu biz Baxtiyor Mirza'nın uyuna bir gün kelip koylarını götürüp gidelim. Çıkaramızlar. Küçük koyları var ekan. 92 jarım. 92 jarım. 89 santimetr. 92 jarım. Salman 92 jarım. 92 jarım. Baxtiyor Mirza'nın 4. koyunun salmağı. Boyun uzunluğu kaç oldu tafsirlar? Boyun gayretçi ne istiyor? Nereden turuzlar? Kalmatov ulan. Moynu sındıra götürbeş mi? ...90 santimetr boyu. Rahmat. Rahmat. Kalmatov ulan. Aa, mana ulan beken qara qo'y ekan. Bunda ne padarib ulan qo'ygan. bakayısın. Koylarından ata koylarla ekan. Gelingizler tarazaga. Kalmatov ulan ağabeyimizden 1. koyun salmağı. Ortaga taksang. Ay baba. 93 kilogram. Oh, oh. Bu nasıl? 6 diş qo'chqorlar tayyorlaningizlar. Hurmatli qatnashchilar, 6 diş qo'chqorlarni tayyorlaningizlar. 90 boy. Şöyle Kalmatov Fulan ağabeyimizden 2. koyunun salmağı 97. Marı da aldım. Açıklar 6 çık açıklar. 92 jarım. Çok bir kabak soğuktur. 92 jarım deydi. Ama usulündeki. Buna tuğanlar. Oldu buna. Koylar bitti emi 6 diş andan üstü absolut qo'chqorlarni ko'rsatib beramiz. 6 dishdan andan jo'qorqi koylar barini ko'rsatib chiqdik.